Hello guys, hai halam so na rong na ani mini blog o khaklai na rojo to na kaham kereng na tong mai na hnai hingke ang bo kaham kereng no hingke nugui ma khana na rogoro ani yango ready khlaijak gangla tei alu tomato rui nai berma buti chanai hnai ne ang ready khlai tabuk songna ni nai tongo yango tongo berma basmati yang moso akaran rui nai berma buti chanai hina ang ready khlaijak yango tuiyo rugui rojak ang tui no angko kutung khlai sikang som rui nai hingke tabuk hingke alu khiklai rena hingke ang tabu ka alu khiklai rekha alu bai tomi do hingke kokje kakrang karang chikon chikon nugui tongkhana na rogobo hingke ganglan kalai manchi do am kono moilaya hingke obo tamni bagi rekha hingke alu sikang dati muna ni bagi hingke tomi to dati mo jina nango hne ang tomato bai alu no sikang ri regra kha hingke bono tabu ang kholobi regra nai obo kutuk mani ya gulo mo sorok tamhine alu rok moji kha hingke ang oborok no ribai nai oborok no ribai mane pore hingke mono ang last tiklai na puro rinai ka gangala no tamni bagi hingke gangala hingke belai mun hingke khawo abon bagi bono hingke kisa